بندی پاریه آهی ji derdê dil neket herçî nedî azarê یا تفنگی بر سوا نامد من بده طوفان شێرت ناپەسن دەم باش بینەرم هێژە خۆش تیوی دلێ خەلەکێدا ji بەرنامەی ئاسۆ داکو ئەم سەربوورە شاعرێکی ji کوردستانê گەنگەشە بکەن ئەم ڕابنە mêvandariya şairê berê Selman Nehêlî Mamosta tu gelekî bixêr hatiye vê dîdarê زۆر خوشحال و بەختدارم ئەبووکە mêvanê بەرنامە ئاسۆمە دەستخوشی تەوستافê بەرنامê بکەم هیویدارم هەر بەردەوام بن و هیویداریم ئەم jî di as ciwaniya bînerê badînasa da gelekî bixêr hatiye Mamosta eger em dest vê serborê bikin behsê vê serborê bikin destpêkê te gel şeirê kengê bûn û çawa bûn destpêka min ya şeirê zivrî bû hejêkirina tekst û edebê farsî bi rastî belê ji ber ku destpêkê xwandina me bi zimanê farsî bûye taybetî şeirên Hafizê Şîrazî û Gulistana Seedî tekstên wan bi rasta xwekartîkirineka gelek mezin yanî li min hebe ez gelekî mirteḥ bim handerekî gelekî pêz bû ku ez dest bi nivîsîna şeirî û tekstên edebî bikim yani em çên bêjin Hafizê Şîrazî û Gulistan ew bûne weke pencerekî yan derfetek te şeir niyasî derzekê giring bî gelek bi rastî ku ez berev cîhana şeirê bibirî bi heqîqet kartîkirineka mezin hebû belê Mamosta eger em bêjin girngtirîn wîstgeh di vê serbûra te da çi ne ketwarê jiyana me ya kurdewarî wisa bi rastî em Kurd hemî dema her tokekî Kurd evrikêt sehkêt qonaxên gelekên sext û dijwar da derbas bûye ku rûydanên jiyana ya rûydanên ketwarê jiyanê rastexwe kartîkirin sermêşk û hizr û bîrên takê Kurd kiriye hem wê cihên jiyana me digirengin taybetî em wek Kurd sêgûşeka rûşhelata navîn da ku tûşî gelek derdeserî û nexweşî û gelek cara ji xweşiya jî em bûyne lê nexweşî pitirin evana rastexwe kartîkirin ser hizr û bîrên me hebûne ku êdî dest pê bikin şoreşekê bikin peyamekê gehê ne cîhana derve nav xwe belê Mamosta tu çawa serederiyê gel hozanê diket tu aqlê xwe dinivîsî yan jî dilê xwe yani huzanî hosa te binevêtin eql û dil û mêşk hemî divêtin êk bigirin pêk bene belê bi hûndê tiştê tu hindek keresteyên bingehîn dane bû şeireka ya ciwan yani ku ev ya ciwan bîtin encamê an amancî xwe bipêkîtin pêdivî eql û mêşk û hizr hemî pêk de bibînin bibine fakterekî bingehîn bi avakirina şeirê belê demê tu deqekî şeirî dinivîsît mamosta dev te ew deq projeye bi planê yan jî hemî tiştek bi sodfetê wekî baraneka neçaverê kirî dîtna min her diyardeka hest xweşîn ya civakê me da ya komalgehê me da rastexwe kartêkinî ser hestê hûzanvan dike çunke hûzanvan xwe kesekî hişyar e kesekî hestiyar e komalgehê da têtin yani tekst nahê dergehî naqî ku mêvanekê çaverkirî nîne yani tu nizanî dê kengî hêtin ez demê têtin ya dilxwişker e ji bi rastî belê mamosta eger nuke em çine navbirekî şeirî dedî çi bû me xînî belê ez dê tekstekê xînim bi navê şeş name bû xanimê ez dê tunê du nama hije xînim şeş name bû xanimê ez dê nivêsim namekê bi xamekê bi tamekê bû nûn û elf û lamekê bû ew nûna li paşbendê bû şekil û şîrîn û qendê bû xanima ez dendê sûtîm wek fanûs û şemal bû helgirtina xemên wê bûyme pale bûyme hemal min tîvî bûn xweşî û sema carek jî wê negot çima herê xanim ez mirîdê eşqa te bûm meh û sala me bi dîwarên hicreyan ve bû eşqa te veçirkandin qed û bala min got zî dê hêye hewara minê min got belqîs
زلیخا دگرما اوینا مدا او یت فیر بوین سقمه. بله ما مستا تو پارچه هوزانه که خودت بیجید لهوليري حتى واني قامشلو تا چارچرا بو رزگار کرنا کردستانی دست دانه ایک هر چار برا بله ونه بله راست رنگ ودانا برسانه تاوی چه واد هید ناف شعره دادا؟ دیتنا من تایبتی اوان سالن دو ماهی که و هاتنا گروپی تیرستین داعش بو کردستان ایدی هشیار کرنه که گله که پیز بو زنگه که یا هشیار کرنه بو نبتنه بو کرده بلکه بو همه روشالتنا بین که کرد اگرچه هاتنا پارچه کرن اگرچه کادون جیانی روشالتنا بین هفکار و مساعد نبونه به هنده ببینه کیانه که سیاسی گرتی خودی دولت که کردی خودی زمانه که استاندارد اما بابت نتوایی همی ایک جسته و ایک رح ایک دلن مدید که چوا خوینا هر چه پارچه کردستان ابرگل باشوری کردستانی تیک هلوا اوه مسکینیا که گله که مزنه اوه زنگه که هشداریه بود دجمن آجی ایدی بس یعنی کرد خودی کیانه که سیاسی نه کرد همی دماجی آمادنه هر جه که هر پارچه که کردستانی بیتن براوانیش دست کفت و پیروزین ملت کرد بکن به جدایی و به جوازی اول راسته خو کارت گیرن المکر به طایبتی جدم پیشمرگه قستا کوبانی که مدید کاچا جیهان ایدی رابی سرپیا و هست هنده که کبلی کرد نتوایی کن ابروکت روشلات ناوین ظلم لیت تکرن لی او ساده ترین چک کوچه کیوان مسترین چک ابروکی کردا ایراده و ویانوان بخاک و نشتیمانوان شیان براوانیش ملت خوب بکن براوانی دستکفت خوب بکن و نهیلن بکفت دستیر نیارو دجمنان دا او تکست من سر به چنده گوتیم بله هر دو هوزانه کی داد بیجید دم پیلین روندگان دچنه سر دبنه پیکرک جبوش ورشا عشقکا مری بله عشقی چوری برکه هیا دجیانات دا وکی شاعر و هم وکی مروف جوانی جیانی عشقه دیت نامن همی تش عشقه جوانه کار جیان و حتی تو حش عشقی نکی و عشقی نکی بری بندهیم بو جیانت جوان نابیدن عشق کارتی کرن هستی تو زنوانیت کتن اب ویزگیهت عشقی دا بید درباز ببین و امشا بین تراده که جوانی عشقی بکین استوان که بخیند اورکت گردن همه عشقی بین داره دا بریکا حوزانه بریکا شعره بله تو کیش مدرسه شعری بهتر خودیرات بینید کلاسیک نیخازی یان هندک مدرسه دیتر یان تا چه ریوازک اینه شعری دا بیت نامن یعنی از دائما بیجم هر زمان خودی رباز خویا تایبت تکست هر زمانه که اگه بشتن ببیت میکروفونا دنگ خلق یعنی راستیجی حال قلاوه برینت خلقی کمالگه بیتن گرگنی کلاسیک بین خازی بیت دیت نامن کائنان رباز کو ام خدا نتوینین کو رباز نت خمالین اما خوابن مر رباز کو کردینینه از بینم یعنی بینان رباز ولت یعنی اف رباز ها کی گرتیگه هگلیت تو نشی چارچوبه درکوی که وقت اگه توش چارچوبه درکوی گو تو نشی آواکرنه که جوام که مر رباز خویا تایبت هی یعنی وقت دیت ناده تو دبینی یا گرنگ اوه تو پیام بگهینید نک تو تکنیک شعری بنویسید جوانی شعری گهاندنا پیامی داره بله اگر پیام بشیتن آرمانج خوب ببید که وقت تشتکی گله که مازن که بدید نامه کیش مدرسه ادبی بید کیش مدرسه ادبی من یعنی گرنگ نیه گرنگ اوه پیامی تراسته خو آرمانج ببید بله جیهانا تاوکی شاعر بله تا چه راده گریدایه به جیان و جیهانا وا کسان یک کتبوات نیست برینت تو زنوانه همیه اشکی کش برینی کمالگه او تعداد جید
كواتا كاركتري سركي هزاني نبتني هزانوانه جواكي هزانوانيه بيتن هندك رويدان جواكي بن از گیرده ما کمالگه خوبه بگی من گفت هر دیار دک هست خروشین ابزانم دیشیم که ما پیامک گهین ما جهم به پرسیان بشه ما پیام کارتی کنیل کسات یمرو به کرد کتن از خوجین آدم باش از پیام نویسیم و بالافتیم شیء که هزان ما مستعد پارچه هزانه کی داد بیجید مینا تیلن کمانی بله نيزي هف دبن جنين ما بله دبنا آواز جياني گر فيك بكف تو چاوا هول دات زومي بين دل سر كيشانا اوان وينيا تو تكنيكا نويسينا شعري خودا بوبتا بوبتا كي عشقية بله عشق نزيكي مخبن يعني عشق ما بنزيكي يوجونين حقيقتك يا بيجي بله من التشبيه كده كمان كي تيلين كمان دمي فيك نكهن جنينك وجواني هاي فعلا بس دمي جهني دو افين دور دمي جهني يعني نزيكي بنيان حاول سر دريد يلي كدو بكم تو دبيني جالك رجريت هنا نبروان ده يعني جيانان ده اوج زفرتم بو وان فاكتورين رول خو گيرت اواكنا كسات يمرو في كردا مدويت اشاره تبدا ما بخالف راستي فاكتور عشيرت گيري وما وك ملت كرد اگه تو صحكي نش انجام لگرتن و اگرتنا مشکو هزرو بیرا بوده نخیر انجام اگرتن و دگنیزی بونا ارد و خاکی بیه و جبهنده کساتی مرو بکرد ایکه شون خالق کاردگینی سرکت فاکتور اولی یعنی حوزی بیه عشق کمالگه که دگله که جانه اما اگه بهلن دیف جانیا خو یعنی بردامی بده جانیا خو جبهنده تو بینی اگه دو اویندار نیزی که یک بند آستان بچه يعني سينور بو عشق هنا عشق یا به سنوره عشق چه سنورت خونینن یعنی جوانی جیانی بعشقه که وقتا هندی جیان بردوام بید جیان اگه ما ویب جوان بید دوید عاشق بید بله لكن عملو كاد سجل كتير بشنا نافركا شعري كاتا تشبو ما حاضر كريا بلس تكست كدي بله هيفيا كاستاور بشكشي او بيناري داديناك هيفيا كاستاور هيف دمي بالغ دبي كوالي كچكان سر دمي كهبيتو او هيفيا نزوكو پرچفتي جاركا دي دكبنا خفكا خامي وتيرين دعاين وان لسرباني هيفين دبنا تهن بلكو جنابتك جيلي كبي هيفك هيفيك آفز ببيت لي جواني منو هيفي دبي برن هيفيت ما نزوكو ستورن خوزي ياري خوزيش همي چلخانين مجبو عشقا فاگرتي بارانك جي كتبا تو تر بباي استر ببام دهم بيزا اكدا بباينا دلوبك دنابلشي هيفيكا پرچفتي دا چو باينا خوار بلكو لهلات بابهار يان جوار بالغ ببين تو تر استر هر پرشتگه کاجمه کوی خمه روی دا دریا بخوه روم دیکن متر نبن اری وره از بید دا بیج منال بندی بلا او صفاتا بکب تو بسر زلی خواهد کوی بیج مخوانی رب بانی دو وصفا زینا جزیری دا و کوی بیج مفقی بیج مملا عشقات از دو مبتلا گرفنا بنت عشقات دا من بخوشه من بساخي أبو رحيالي بوي بلا بله دست خوش ما مستعد الشهرك خدا تو آماجه به هندت كات تتكيا أفينا تدا بيرا درويش دمارشا عشقات دا از سروا وكيشم بله أفا جورك صوفياتك شعرية بله تو تجين تخان دفاعي يانجي وجن كرنا شعرية بقالبك ديتر ديتنو من أفا وجن كرنا شعرية أفا وصفك قالك وانا بو عشقا كتشكي بله أو كتا بيا إلهام
بو نویسینا تکستێکی شعر بله ji ber hindê dibêjim tetekiya evîna te de ez pîre derwêşim di marşa eşqa te de ez serva kêşim بله هر سر اوی کچه او کچا د ناف پیوین من دا belê ناوی ایک جبر همین تن belê او کچ کیه دستگیره ولاته او کچ تبه برفکیش آسویان ود ew kiç welateke hîz e mixabin ku çav zilkanê gel dijmin hat ket çavê dijmina jê têr nabin rastî jî û ew kiçekê jî ku hêvînê eşqî ye ser hindê ra çavên gelek ku rêdî jî bejn û balayê têr nabin بله مامۆستا چەند فەرە شاعر کەسانێکی وێرەک بێت بە mêrانی پەیاما خۆیان شەریک بێت Êkî ji wan sîfetên ku kesatiya hûzanvanî ji kesatiya mirovekî asayî dîtina min yanî cuda diketin rastgûyî wêrekî ye gihandina peyamê de yanî eger ez wêrek nebim peyamê xwe da bîtin ew peyamê ez nivîsim cure peyamekî dirozin bît yanî rastî têda nebîtin çunki ez wî demîne çarim hinde sansûrê bixme ser yan ji ber hinde siyasî yani ketwarê jiyanê bîtin ez rastiyê dîr kevim ji ber hindê hûzanvanê durist ew yê peyama we helqola nav cemre da ew peyam bi wêrekiyane bi gehînîtin eger û encama natirsît yani tirsiyan ji eger û encama bîtina min êkî ji xalên lewazên hûzanvaniyê بله مامۆستا تو و سانسور çawa pêk dikin hinde cara yanî ketwarê jiyana wisa dixwazît ku hindek tişta yanî tu nebêjî bîtin ew ji neş yanî ji ber tirsekê bît belkû ji ber ciwankirina ciwanê bît yanî ev e wek eger peyameka neqdî bîtin şêwekî asayî divêjîn û berdewam me gotî jî yanî peyama wisa بله مامۆستا ڕاستی من شارێکە te gelekî ez pê ew bûm yanî hindek hest azirandin rastî ew taybet ser alanî te nivîsayî ya ku tê de dibêjî canim aylan ger şiyabam min nedhêla bibiye siwarê pêla bibiye karwan û penaber eger ez şiyabam daxo li dest û piyê İsraîlî werkem dabêjmê فرişte ruha firîşteyan nakêşin evê rîdanê çend kartîkirin li ser derûnê te kiribû rastî bîdna min karasata bi serê aylan hat yanî cîhan hemê rakire ser pêya yanî wîcdana mirovayetiyê hejan ez di tekstê şerî de ez gazî mirovayetiyê dikem gazî serkirdên wan serkirdatiyên ew berdewam daxwaza mafê mirovî dikin ez gel behrê daxivim gel pêlên derya daxivim yanî dibêjim aylan zarokek e nizanît aştî çi ye ceng çi ye penaberî çi tişt e ez gel Rabbilalamin daxivim dêjim yanî hêşta savaya aylan bihêle birsa xwe bişkînît dîtina min aylan cîhan hemê rakire ser pêya bi tekstê şerî de min îşaret da ser vê çendê بله مامۆستا تۆ بەحسێ هێڤیên stewr kir destpêkê hema behsa stewr kir bû hêviyê te stewrin ما خبري ما قلت يعني هيفين ملتي ما حطونه كستور نزوك أفاجي يعني بيت جالك خال هبن يعني جالك فاكتور هبن كو كارتي كلمة بيتشان ديكي بيت شاف آخا أمنو كأمت دا بيت آخا كحزب بيت يعني دجي ما كردا بيت حشمة كردانا كات دورو بر انت دجمن بردوام ام تينا تبصر كيرين بردوام جویا کا پر دیرینا ملتی کرد کو خودی کفن ترین میجونا خودی يعني دانشتوانت رسنت بخاكينا مخابن يعني دورو برا نهلا هيفيت ما جوري كيجي جهنا انجومه يعني انجومه كبير حتونك هيفيت مستورا دولة من خونا ما شو المليون كرد يحطونك هنا تبجد هيفيت استور في تكست شعري دا من ما بس لهر دولة بونا من دولة إنا سر شوازي كتشكا جوان يارن
کو از هر دخواست کم هیوی کم بگه همه مخابن از حتونو که نگهشت. مامۆستا تو وەکە شاعرێکی کوردستانی تو پاشە ڕۆژە هەلبەستا کوردی چاوات بینی مخابن از تشتکی بیجم و اول راستیه که انکار نهایتا کرن هلبستا ما اگر تو سحکه نابیت هلبستا که جهانی حتی نو که جنبی هلبستا که جهانی بید گلگ اگر هبن یعنی نبونا دولتا کردی زمانه که استاندارد و اگر اندی مدهان و بلکه بصدان شکارین ادبی هنه ام کرد شانازیه پید بین ماموزین احمد خانی و گلگ اندی لی گینگی پینات یدانش لانی ورگرانی که ابرو که گلگ آفر بو کانالا که را گهاندن تلویزیون هبا ابرو که بناوی تلویزیون روشنبیری که خدمتا روشنبیریا ادبیا ملت کرد کرد با گهاندن پیاما تکستین کردی کلاسیکی هزانوان کرد شاکارین من ادبی هاد بانورگیران به زمان عربی و انگلیزی فارسی بهند جهان در و شرازه تکست می کردی با لی اگه تو سحکینی پشتی سال 2000 یعنی زوربونا یا هزانوانا و ادیبا دیدنا من یعنی و دیار دو هشیاریا کمالگه دیار ده که ساخلمه هیویدارین روژک بهتن که تکستین مبنى تکستین جهانی شاکرین من ادبی بینورگیران با دهان و صدان زمانا وکی امریکا رمان نویسین ایتالی و فرانسی کو جهان همیشه نازی پید بد خاله کدیجی گلکا گرن ادبینم جور ازادی تکستی می کردی ده های یعنی پیام که کردی حتی نو که نبویا پیام که جهانی مخواه دویتن ام خوشی چارچوبه اگر وی چنده تپاسریا ما هر دخواست کرد کو چارچوبه تپاسریه درباز بین اگر هم درباز بین دیشین پیام خو کنه جهانی ما هر بحث ظلم و ستم و سملت کرد کردی یعنی من حال نداره دیار دین جهانگیری دیار دین جیانا در و بکنت تکستین خوید کردی دا حقیقت دوید و حتی وی چارچوبه درباز نمی پیام من نمت پیام که جهانی بیت نمه بله ما مستعد تقل وين بوتشوني اواد بيجي شاعر قالكن لشعر كيما يعني براستي جي شعر قالكن بس ديدنا من ديار داك الصخلة ما كي موجودة شعرت كيمن از ديال في بوتشونينينا چونك وكي مدسبيك بت بيام يا گرنگه يعني شعر ده پیام گلک گرنگه کارتی که نه پیامه یعنی بلکه بدهان و زنوان میته یعنی ناو دنگن و برنیاسن اما کتکستیوی چنش یعنی رول دیریتن آوا کنه کمال گهیدا یعنی اوه گلک گرنگه بله شمال کا جمعی خالی بله او جی هر پارچه هزانک بود دنیسان بله قارمان آوه هزانه پلاتین که بله تا ویایا چرا مانید گهید بریکا پلاتین که خو پلاتین که یعنی راستیش ایش شمال که دیش گفته اف شمال که بردام قدس جیتن پلاتین جانب شمال که نه حسید حقیقت اکو بیت اسوت مقموم و شمال پلاتین جانب نه حسی جسوتن اندام مام خولی دناف شورشم بکسی دی ماهی که اولاتین که به شمال که تری تو بیته شیدای فانوس کا جنگی بله ما مستعمل بچنه نابره که شعری و امده بردوام بله تکست هر سر آلان افزارو که روشاوا و جهان را که سر پیا دوهی فرشته که روحا فرشته کی کیشا جانم آیلانم گرسیا با منت هیلا ببی سوار پیلا ببی کاروانی و پنابر گرسیا با داخل دستو پن ازراهیلی ورکمو دا بجمه فرشته روحا فرشته آنا کشن افرو چرخی بیستو ایکه ید بچیک بوین ارد و اسمان روج و اختر دا بجمه پیلن دریا هیور ببن
آیلان من هیچ ساوایه ندزانید آشتی چیه و نه جنگ و شر دا بجمه خودی آیلان من یه برسیه بو قرمک آشیل دایکه نالانال و گریاویه پیل برسه خو بشکنید هوار خودی وی روش حلاتا نگبتی افچه سقایه و سر و بر هوار خودی پیلین وی آوا قرسی جان آیلانی تیشینید اریق رینوی نپقاندن گوهن گوه کرا هوارین وی ارین ناگهنه چه درا آیلان من دناف پیلین وی دریایا کرب گرتی مایه بی سر گرش شبام دا گوهن دا وکارین ماف مروف راکش مول بن بطنین دو نفری راکش مدر دا بجمه هین همین نفرت الخط کن آیلان میجویا منا 1000 سالیه دریا مشک و هزراویا خالیه پنابری چاره نویسی منی 100 سالیه اری بوچی وی جیهانا سینما دا کرد اکتر گرش شابان دا بجمه وینکیشان دراست آیلان من دا کوالن خواه بدرینن دشر ماوان دیمنان دا راوستینن فرچه و لاپر گرش شبان دا همی میرو حاکمان اخمل سرچوکان و بجمه گر هوا بید ببنمیر همی پیگ و بکون نکر نوشیو دا از بشر مامزن دا بیلا و آیلان من بکن تاجو دانل سرسر دا دوباره نبنوه وان رویدانان تیور نکن کراسین شانس و قدر کراسی شانس و قدر بله ما مستا اما بحث فرشته کرد بله فرشته ده ين شعري كان قيل هما شعري بوتاتين بلكي ما قلت دم نظاني يعني دم شو السقايق طيباتين أخذتوا شعر سقا رويدونه سقا اف رويدونه كمال جهم سقا اف ديال دي افا حس خروشين افا كارتي كنن مكتن شاف بيت روج بيت هر ديال دي كهست خروشين تراجيدي كوميدي بيتن فريشتين هزانتين بون ما مسا كي شاعر كرد يانجيين بياني سرنجات راكي شاعر شاعرين كرد قال همي شاعرين كرد طيبتي بين كلاسيكي هر اك فيرجي هبا قالك مزا راستي بو بيجي هاندنا هزانوانيني وكي حاجي قادري كوي ملاي جزيري احمد نالبند وحتى دمويكي اما شاعرين بياني براستيجي حافظ الشيرازي وقلستان سعدي وافر ديكي فارس بله قالك داخباري تكستين وانت هزان كيما ايش بلي في چندي از خوجي يعني من هول دا سوزان فارسي بنويسم تكستين فارسي معنا برهم هنا فارسي شعر هندا تكست من التين ديوانا انه كذا افكتشت ناف بيفين من دا حتى انه كنا هاتي چاپ كريم بس هندا تكستين فارسي تدا هنا بله ما مستا بديتنا تا كان شاعر رول خوج دسته وك روشنبير بله ايك صفات روشنبير يعني حتى كان بيجين هزانوان روشنبير يعني كان هزانوان روشنبير او دمي هزانوان كي ويرك بيت رازگو بيت بشيتن دست دانيت سربرينا كمالگه و وبتنج بسنينا يعني گلک افره افروکی او برینا کمالگه و هزانوان دست دانیت سر چهار سریه بوی برینیجی دست نشان کتن هر دمی بید نامن هر دمی هزانوان ببیتا آلاف دست پارتولان سیاسی دا بوقی بولایان سیاسی لیده اد بیجم دید پیام مروایتیه یا راستقین دیر کبید چون که نچار بید یعنی نچار بیش هندک تشتا لادت اب حقیقتك تو رازي ام بيجن رخنا ادبي يعني رخنا شعري يعني تا حقيقه هو القرد يج رخني ديتنامن جوان ترين تشت ادبي دا رخنا او وكلنا رخنا اینانا سر روی راست تکستیه من رخنا هر دم يعني بسینگه که گله که برفره ورگرتیه و بشکه کبویه شوی رخنه جی او ادبی ما مستانو که ام دم ما برفت دوما هيك شو تقريبا اما ام اگر ام دوما هيك في خلكيب كان
خوزانک تو بنا بخینید ام خلکی تو ماهی کردیم بله هوزان کردی به ناو سلنه بیار بله بیدارم دلوا بیت کن سلنه بیار بس بوان نیف نیرینا نیف سلو نیف گرنجینا من بکجه نه آسنم دانه حلیم نجی کورم دانه ایشم دل نازکم هر اوم یه بارو پیرار چه بویه دمیرگه ها عشقات دا کسک نیهات یه سر تختی یان دو ورزی جار یا گرمی و جار جی آسار بویا حسای بو دم یلتا و گرتنگیان و رخصار بهار رامانا جینه بو بخار من کرا خویندار تجبیر کش بر عشقاتا من نما خو من نما خارن من نما صبر و نهدار جبر عشقاتا ابرو همی دمن بونا بیانی و جار او عشقه قول بر ولکان نفرین خلکی گرتی چه زیده گر هلمو خیسار او کراسه ما بو خوزیت خورا چاندی تو فلکی دمان لیوه چرکاند و خار کرم حوال شبرشا و کنجن طاری بیا کرم از شاسوار خمجی ایرو بون استوانگ دو کیراتی دیگردنا من دا چوین خار چه دورانه و چه زمانک بی وقت و هار یارا نازدار خوشی بهی تو دزانی دل یشکستی و مایه خنبار او هنگی وی جوان لیوین تدباری سرزوین آلیم من دای مای پنگ جیدر نچون کانی و ریبار لحطات مرم دوزخ آوان لیوین تا گوانی یا دو بروین تا دو روین تا او خال البرگردنا تا او قلاین سرسنگی تا موز خانات چاوین من دا دیمین کوال جوان درین شنگار سن نبیار گلک سپاس گلک جامزو ما مستا جارك ديتر حمد بجنته بخيراتي ومبروك وراك ما زحمت شي بوتا شكري بله بينار الحجاب بفي اوايا هاتن دو ماهي كافي خلكي حتى اموهين ودارك ديتر بمينن شادو بختوار آخی جدرد